Hadian ba ka Executive Committee ka balay, kalawan ha ka Board Sensyat ha Khasi Hills Autonomous District Council, ki Executive Member ru kila kala. Bat ki badan ru laki jong ki mat bat ki rukom trikam. Kathong jong kani ka isi ka bamenta le asie bon pila yo ngau. Hendai ka epat kathong jong ki EM. Ha kani ka tayo uwe na ki ula penpau ya la ka jong kathong ka ba ula bu ban pendep hadian bula shimti ya ka tenat ka ba un kmi. Haka Executive Committee ka balay jangka Khasi Hills Autonomous District Council, lasensyar da United Democratic Alliance, da gajinglang khamat jangka Sengsan Partai United Democratic Party UDP. Bad hapok gajinglam jong MDC na seorang konstituensi ubat Titos Starwell Khan como Chief Executive Member. Hadian bau Chief Executive Member ula bahak yakikam syakitenat bagi Executive Member ken bat KHADC. Hagan kata yo uwe ni Executive Member ula penpau gimat bat kerukom terekam ke bau temu ban lek nang ni syakamat. Na pedang giwe pat ke Executive Member UMDC keseng UDP na jayau konstituensi uba polling do ula yo ban bat ketenat taxation, town committees, building bylaws, bat ketenat sports, bat youth affairs. Haga jingi kendo bagi nang patai kubor haka katwi terik mentau benai jeliu arhajar arpong. Uba polling do ula penpau halo kejing temu jung u banwara kerukom terekam ke betemai haka ketenat taxation jangka KHADC. Hadian balalap baka KHADC kalado ai bon kelur tengka ke Khajna. Kiba ka deben yo naka professional tax. Wa poleng do ulong badai naga daw bamenta balabat mau kene ketenat un sedang no dekat rukom terekam ke betemai leng baki Kor Computer. Bad halor kene kejing pu pen terekam no dekat but temai kat kum kene ke jok ke bamenta. La tauru ika kenhuan ke bakerpang ya ke ban clear the deputy secretary but the special officer jangka KHADC bagian sandur ya ke rukom terekam ke betemai. Tekawai naki mat ke bala ni la shibun ha ka por bani kren kolong halor jangka revenue loss jangka council ka bangi khen ba la kumno katam ya ka 30% kelak ban point 20% nak daw jangka jimbam siu tikena jangki niki assessees ya ka professional tax kani ka jing mamsiu tikena kadan bun ba ki daw but kawai nak linti ke bangi i ba nginla ban penklan ya kawan pentikena ba kini ki assessees borok ki badan hakini ki south ligi district apo ka KHADC jurisdiction bagian wan ban comply bat kini ka act kalong dak ba ni ya no syaka computerization di ban le ya kini ban transform ya ke working model jong kini ke department nak ba long menta ka long bagi rely be ki kot sada manually syaka computer system ni la thong ya ke committee Pak Henry's AM Deputy Secretary in head, but nanta Pak Sitting Special Officer in assist, ringkat bat ki Superintendent, bat ki Inspector ki badan Shalom, bat ban shimru ke feedback na ki wiki district. Jika ni ke committee kan pendap ya ke kam juga apa community apa kesibenan, ban propose ya ki modalities ki pendap ban la ban transform ni kan juga department. Di sisi bakal along IT enable ke department dengan community ba kan ke leakage ke ba ke jam anta nanta bat ke non compliance ke ba long kemau pi kelak tam ni ke 50% ngin penting ba we will substantially bring this down haka sedang hadu bangin dalak ban achieve 10% compliance.